Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble la pizza. Azul filakunt, marhaba yiskoun, tar la chanino, asagini pour raconter de la recette la pizza. La pizza يقيدين سهلن مليح مليح تسد زيدوث خفيفوث voilà تبع مثيد. On va commencer par les ingrédients. Pour cette recette, il vous faut 600 g de farine, équivalent de 4 verres. 4 verres de farine. Voilà. Une grande cuillère à soupe de levure de boulangère. Une cuillère à café de sel. Une grande cuillère à soupe de sucre, pardon, un quart d'huile et un verre de lait tiède. Je précise tiède. Voilà. On rajoute la levure et le sucre ensemble sur le côté. Le sel, il ne faut pas qu'il touche la levure. Voilà. La levure sur le côté. الكوتي نظام ترنو مثل الملح الملح ولا قراد يتوشي la levure نيغا ولا شو تسالارا. Et on rajoute l'huile. J'ai dit un quart, même pas la moitié d'un verre. Et je rajoute le verre de lait tiède. Voilà. Et on va mélanger, pardon. Voilà. Avec le pétrin ou à la main. Voilà. Et on rajoute de l'eau. هسه المثمن لما نجمع لا باتني غاتي لي خفيفت لا بات ولا قرات سقار. فوالا لكن تولي مثل لا بات. فوالا هاداس خفيفت لقاقت يا تتجمث هتستعفو 15 minutes. Voilà le temps. Le poivron, gruyère, mozzarella, sauce tomate, du thym, les olives. Là, j'ai 2 plateaux et je rajoute le papier cuisson. Voilà, on va couper la pâte en deux. On met la farine sur le plan de travail. Comme ça, elle ne colle pas. Voilà. يمكن إذا قد خمر سناث لي بيتزا ما تبغى متى كنتي داز لا بيتزا نكون ترققت مليح مليح خدمت اون 3 بول. يمكن يحمل لا بيتزا داز كومام لا بات وزور ثرا مليح ورقيق ثرا تلها كان. فوالا كانت تواليت. باش تمسلمت هتمسلمت لاباطي كاع ما ثغال ترققت. يا استربت لا فارين وكنوث تنتظرها. تسد لا باتاغيني تسد تخفيفات. اسينا لا بيتزا ني بنتاغي برا.
جبد مثلت وتسقوز مثالة. وتستجم ثرا لاباط نكونت ساعة نغص نغص تجمت جوست 15 مينوت مي تفوكك نيت ثعارك مثات تجمت 15 مينوت 15 مينوت جوست كان نستخدم شتي طاحت وتتزلال مليح. فوالا ترمت لاباط البلاطو ترمت لا صوص طوماط لا صوص طوماط كيني تخممتين صوص طوماط نورمال الفصل طوماطيش لو تان بوافغ نوار دو سيل ان بو دو لويل دوليف. فوالا داك تخممتو كلي طوماطيش لا صوص طوماط لا بيتزا نيمي وصواب مثلا الرياف الرياف ني لقات تجمث كنت شبحات يا بخي كل يوث مكي تحمل 4 fromages, le thon, les fruits de mer, le saumon, كل يوث. Après la garniture كل يوم نشو راسي يخدم كيني ثقي خماض ثم زواروث و fromage et la deuxième خمارتي دو au thon. Voilà. فوالا داين يسهلن مليح. En plus il faut تشعل مثلا 230 240 مي حماغ تسترمث تجمث مي با 10 مينوت ديك تسواليمث بوان د الرياف نيت بوا سوادا داين 10 minutes pas plus. Après ça dépend des fours. إلا الفور غادي يشعل 230 240 هتشعلمت غادي يحمو قبل. فوالا لا صوص طوماط وسواو مثلا الرياف جمتاس لي روبورين. Voilà, ça m'ouvre le temps. Voilà, ça monte la mozzarella, poivron, الفلفل الطرشي الفلفل حلوان et ça monte le gruyère. Voilà, on rajoute les olives. Asna l'omth zmour.
Astanum souffla le thym. Le thym. On rajoute le thym. C'est pas obligatoire. Assalam au four à 240 degrés pendant 10 minutes. Elle soit poids de l'arief. Voilà. C'est la pizza. Voilà le résultat final. Elle est magnifique, notre pizza. حتى تخمم ثقوخام خيرتي زنبرا وما كي تزرمت زدي زرمت شو استلمت داخل ولاش لي برودوي نوك تركي ترنوك داخل دقيت زراد شو تشيض Inch'Allah تجربت يدرمت الخضار. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. ماذا كيني أو تديني قممت ذي لهنا على فيديو نظن ما يبغى ربي. باي باي.